Mwiriwe neza umukasi n'abagenzi duhuriye hano. Ni ugutanga pole sincèrement kuri kiriya kintu cabaye. Buriya bwicanyi tugize iminsi tubona. Jewe uriya muvandimwe bishe ndamuzi kuko ni umuntu w'iwacu. Twariganye muri école primaire, ndamuzi cyane, meme papa wiwe, mbese tuva ahantu hamwe mu karere. Iminota ingahe n'amaguru, hari hafi cyane. Twariganye mu ishuri kuva muri école primaire wa mbere kugeza mu wa gatanu. Ni umuntu twari tuziranye, umusore wagiraga morale nyinshi cyane, w'ibyishimo turuta, wakundaga kuririmba cyane. N'igihe yagiye mu gisirikare ndavyibuka, yagiye akiri umwana muto cyane, ariko yari umuntu w'ishaka, ukunda ubwoko, ukunda igihugu ciwe. Ndibuka ko yagiye mu gisirikare muri 97. Yari atangiye umwaka wa gatandatu primaire, yari akiri muto. Nasubiye kumubona kabiri ngira ngo, ni ukuvuga ngo ziriya ntambara zose yarazigwanye, iriya y'abakadogo barwana kugera za Kinshasa, je pense, donc igice cyayo kameme yarakigwanye kuko urumva yatangiye 97 début gutyo. Ni ukuvuga ngo ngerageje kuestima yaragize à peu près imyaka hagati ya 27 na 28 mu gisirikare. Urumva ni umuntu wakoreye igisirikare, wakoreye igihugu ciwe uko yarashoboye. Baja ku kazi barangiza bakabaka ibikoresho. Nous avons beaucoup des exemples, dufite ingero nyinshi twatanga, dufite bene wacu babamo, dufite bakuru bacu babamo. Ntabwo ari gitangaza rero iyo muvuga ngo ni barbari, ntabwo ari barbari. Nkeka yuko nubwo ntazi igifaransa ariko ni ijambo nshobora kugukorera, kugusagararira, sibyo mukasi? Ariko barbari ni nk'ibintu by'ubunyamaswa, nicyo bivuze. Ntabwo riri kujyamo neza nk'uko nditekereza, ariko ijambo ryiza ni jenoside, kuko ibi bintu byarateguwe neza. Aha hagiye kuzamuka abantu badukore mu nkovu, murababona. Kubera ko dufite ingero nyinshi, ngiye no kubivuga nzitange, ndetse iyi jenoside bayiteguranye na bamwe muri bene wacu. Umwaka ushize ahagana nko mu kwezi kwa gatanu, abasirikare babaga hariya muri Kakatindo, bakora, bamwe babaga muri Kakatindo, abandi baba hanze ya Kakatindo, bagiye baja ku kazi, barangiza bagera ku kazi bagakoresha imbunda nk'ibisanzwe, ariko baje gutaha bakabaka imbunda. Niko byagendaga. Dufite ama exemple menshi y'abasirikare bacu bari hariya, ndavuga bene wacu, barebewe mu isura ya M23 na mbere yuko batangira kubashinja ibyo bintu. Ahagana mu matariki 25 z'ukwa gatanu umwaka ushize, niho iryo tangazo ryasohotse ribwira abasirikare mu ibanga yuko bazajya baza ku burinzi, barangiza ku kazi bagakoresha imbunda, ariko bataha bakakwa za mbunda. Hanyuma iryo tegeko rimaze kujyaho niko babikoze, ababishoboye barahunze, abatarabishoboye ntabwo bahunze. Ntabwo tuzakomeza guceceka kuri iki kintu, nubwo tutacyumva kimwe na benshi, cyerekeranye no kurya abantu bacu, cyerekeranye no kwicishwa amabuye, cyerekeranye no kubatema, cyerekeranye no kubagonga. Potusi ndakuzi neza, nibashake bakumanurire, ntacyo n'ubundi uri buvuge, uri intera hamwe, n'ubundi uri muri bamwe bategura ibi bintu, kubera ko urahangaye ucuritse agatoki turi kuvuga urupfu rw'umuntu wacu watewe amabuye nta soni. Urabihangaye. Uwo ninde? Uwo ni uwitwa ngo ni Patu, ngo Situ. Wowe turavuga bacu bapfuye ugacurika agatoki, c'est-à-dire que biragushimishije. N'inyamaswa hano yarira nkanswe, wowe ntera shavu uri kubihangara. Je m'excuse, ntabwo ndi kumuhangara kumutuka, ariko hari igihe umuntu akora agasayini gusa ukabona akoza abantu mu nkovu.
duhere ku mfu zabo tuzi n'abo tutazi. Reka duhere ku basirikare gusa. Aba basirikare mureba ubu dufite abajenerali n'abakoroneri 38 bafungiwe muri Kankokoro ikinshasa. muhe reka nguce mu ijambo undi muntu ufite umwanya uhugutse aze kumbwira muhe cost kugira ngo tuzamure abantu kuko je na mukasi nkaho twuzuye. Okay, reka nkomeze. Dufite amajenerali amakoroneri afunzwe kugeza uyu munsi arenga 38 yafunzwe kuva M23 yatangira intambara, kandi nta cyaha niki na kimwe bakoze usibye gusa ko bafite faciès tutsi, noneho barangiza bakabafunga kandi batari no muri eneo M23 yateye iri. Abo bari muri gereza n'amazina yabo mushaka ntayasoma, ariko si ngombwa ko nyasomera muri izi nyamaswa ngo nibarangiza bongere baje kuyakwirakwiza bavuge ngo nibo babidutumye. Oya, ntabwo nyasoma. Cyo ni kimwe. Dufite ingero z'igisirikare na leta ya Kongo yakoze irya yica abasirikare bacu b'abanyamurenge n'abatutsi babarya hagati mu mugati. Leta ya Kongo ntiyagira ikivuga niki na kimwe, ishima ko bicwa, nuko ababishe bitwa intwari, ntacyo babagize. Abo ngabo turabafite. Niba mushaka, bishe Majoro Kaminzobe, mwarabibonye ukuntu bamwishe, bishe umusivile ntayoberwa bamurya mu mugati, mwarabibonye. Ariko ikibereka yuko ari genocide, ndabereka ngiye kubaha example y'iyi video mwabonye aha. Mwumvishe mu majwi umuhutu wari uhagaze aho ngaho yavugaga mu Kinyarwanda. Mwabyumvise neza? Mukasi ndabeshya? Mwabyumvise? Bamuteye amabuye, uwo muntu yarahari mu gihe yarariho. Mwumvisha arisa naho ari gutabaza ngo ngo nibamureke. Kuki we yavuga ikinyarwanda ntihagire umutunga gatoki? Tuhashyire point d'interrogation nyinshi. Ese uyu musirikare bamwishe kubera ko yavuze ikinyarwanda cyangwa ni isura gusa babonye? C'est-à-dire que hari amasura arivize byanze bikunze atagomba gusimbuka urupfu, ku bwabo barara bapfuye bagashira. Niko bo batekereza, ariko ntabwo bizakunda. Nta bwoko bupfira gushira, trust me, ntabwo bizakunda, nta nubwo bizabemerera. Icyo akora, mwibuke neza yuko iyo mubikorera ku manywa y'ihanga izuba riva, mubikora kuri video tubireba. Umunsi Kongo izabona umutekano, tukagira ubuyobozi bwiza, ndi kwibaza ahantu muzaba muri bikanyobera. Ntabwo mbifuriza gupfa, simeze nkamwe, ariko mbifuriza guhanwa n'inkiko, kandi zizabahana. Murindire muzabireba, zizabahana. Ntabwo iyo tuvuga ibi bintu tuba twiyibagije amagambo ya bamwe hano bafollowing umugabo bita Christian Nyamabo. Umwaka ushize yatubwiye ko bo ubwabo abatutsi hapfuye bake, ndetse ko n'abandi bagipfa bitegure neza ko abatwikiwe Kinshasa mu mapine hapfuye bake, ko ubu ngubu hagiye kuzapfa benshi. Ibyo ngibyo abo twari turi kumwe babintangiraho ubuhamya. Bienfaiteur arabizi, Mpoya arabizi, n'abandi hano barabizi, benshi twirwanaga mu maspace aho ngaho. Ntabwo ndi kubeshya. Twongere tunibuka amagambo yakoresheje avuga ngo amwe asa na yarukeni yasubiyemo ijambo rya Christian Nyamabo, avuga ngo abo bagore banyu b'abatutsikazi ngo tuzabafata tubarepinge tubarongore, ngo nicyo kibakwiriye. Ntabwo ndi kumubeshyera. Ayo ni amagambo ahari saved, asa na ya mwene Gasimba yavugiye hano ejo bundi ku maspace, hanyuma akajyaza yirizariza we na Nyiringoma bafite n'ubundi ayo maraso y'inkozi z'ibibi. Mubazane hano wumva space, bongere bayirecording. Abo bose mbabwiye, harya mumbwira ngo nceceke ngo muzandega, mwatinze kundega. Niba muri abagabo muzagende mu ndege, tasoni. Bikurikiwe n'abatutsi b'abagambanyi. Again ndongera mbavuge, abatutsi b'abagambanyi barimo Baudouin Rutarindagira, barimo Muhizi Muheto, barimo Felix Kajambere, barimo Ndahiriwe Kayogera, n'abandi ntavuza amazina. Reka nivugiraho, namugira neza abajye Rwanda mwongeremo.
izo nizo nkingi za mwamba zanditse urwandiko nabasharinga hano zivuga ko abatutsi tutari gupfa. Abo ngo ntabwo abatutsi, ngo nta munyamurenge uri gupfa, ni ukuvuga ngo bo mbese ikibazo niyo ubabajije ngo ikibazo bakubwira ko abatutsi aribo bakiteye. Ibyo ndabihamisha ikiganiro bakoreye ejo bundi kuri radiyo ya RCA radiyo ya RCA ya Ngungu, igihe babazaga Rutarindagira ngo mbe none abatutsi baziriki kuko aribo bagwiriyemo impunzi, yari indimi aravuga ngo abatutsi bo ubwabo nibo bizira, ngo nta kibazo abatutsi bafite muri Kongo, niko yashubije. Uwo rero nta hatandukaniye n'aba bajenosideri batwica bagashima yuko duterwa amabuye ku manywa y'ihangu, bakanzura bakavuga ngo ntacyo turi cyo, ngo turi inzoka, ngo turi animo, ngo turi serpa venime, niyo terme technique bajya bakoresha. Ntaho batandukaniye n'umuntu dushobora kuba turi kuvuga ku by'uru rupfu yarangiza agacurika agatoki. Ntaho batandukaniye, c'est sur les mêmes, nta tandukaniro. Bavandimwe ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, we can't blame people bari muri government. No, there is nothing to do. Ntacyo bafite cyo gukora niki na kimwe, kubera ko nabo bari enclave cyangwa bari mu gakrotire badashobora kwideplasa. Hari position ushobora kuba urimo udashobora kuvuga, ugomba gutegereza icyo sobuja avuze, wanavuga ukaje muri gereza. Ibyo dufite ingero zabagerageje no kubivuga bagafungwa. Ahubwo abavuga batuvugira badukina ku mubyimba, akabiro bahabwa platform, bakabatumira ku ma media, bakabatumira ku ma YouTube channel, ahantu hose guverinema ikabahereza umwanya bakavuga. Je vais vous donner des exemples. Iya mbere, Justin Bitakwira, muramuzi mwese, kubera ko yirirwa yamamaza hene, urwango rw'indenga kamere rwangisha abandi umututsi, yamaze kuba promoted